NCCK ila nasya ni mwambo wa makanisa tweka project itawa nature positive na project ino twithukuma na United Church of Canada na tumetie Canada na witu etawa Canadian Food Grains Bank kana CFGB katika mradi uno wa Earth Ward ila ikitwi cha hivyo twithukuma na aimi na kana mwenenzi wa athi twithia tukika maundu ma mithemba ma kibathukanyo kindu chambe twithia tukika ni twithia twibanda miti kana tuchea miti ila imete yo mwene katika Earth Ward ni tukithia kana ni twende kwika kuongelela hali ya maisha ya mundu wa athi otwende kwima uimi ula wa kusovea muthanga kana wa kusovea mawithuluko katika mradi uno pia ni twende kwika maundu makukonia mivai wese kwithia kila mundu nuwethia vo katika mradi uno vai umona tiwa nzano ndu akitumiki mwe kana kingi na pia ni tukusisa muno maundu ma policy kana kutetea mwenenzi wa athi na kwisila kutetea athi twisisa muno maundu ma kutaba muthanga wasisia munonga likwesi muthanga nwithia utavitwe wotewa na chewesi muthanga niwo mubuko wake huo na pia ni tukudhuthia andu meke kwikata kutema maka ula ukisa kwithia mende kwananga miti ila hivyo na mende kwananga mawithuluko maitu na twende katika mradi usu ukisa kwithia ni tukuhakikisha twende twithukumanaka twende kuongela alio ya maisha twende kwika mosio na kubadilisha mawithuluko mahathi twikwananga misie wese kwithia nitukolanga ngalama kanela tukwisa kesi cia GBV ni twende kwikata kwithesa ila sivo kanila sitona kwetwe o ila twende kwikata kuongela ukwati na utonywa kama athi. Asante newe katika project la mwende na kwika athi vena uimi wako sovya mawithuluko disilo kwasya uimi wa sovya mawithuluko ni uimi weva uimi uno ni la ukisa kwithia nwende o manza mbesa kwisila mawithuluko maito kethia ni uimi ula wa mondani lakini pia ndo anangethia ni midudu ndo anangethia ni masoni mekuku kana o muthanga kindu ta mfano ta wethia wanzuke la wende kwithia nzuki no wende o manza mbesa na no wende kwikata kusovya mawithuluko na no wende kubanda miti o ilo kwisa kwikata kwilelela miatu Asante ninewe wase kana thini wa mundu asu onde muikane mukonasia mibai yonde kana gender sionde kitumini cha ukonia kila mibai kindu cha mbela wakonia mibai katika muradi ni kwithia nela ownership kana witikiliwa ula muradi ukisa kwithia miaka yokite ila muradi usi ukesa kwithia no abika bando na no amba kungama mundu ndako kilasi ati muradi uno ni wokie watu tethia lakini maise ni waka kana maise ni waome kana masisi andola mena mamutha ma mwanya kukisa kwithia ni bethia nela sense of ownership kila mundu no etikilanya ula muradi o ila tu asia mibayo nze ithwe ni besa kwithia katika muradi usu kila mundu nwabikiwa kwananya na mabata make ila tukwasya twina ikundi twithiana siku kuathi twina aka ikundini ndo ambako na mundu mukata no mundu mukatu no ethe no mundu mukala lakini ne mutha ya mwanya ilo kisa kwithia atari yake mbe wa ula mundu muka webubu yukisa kwithia twibikia mundu usu nitwathi kusoma nitukwenda kusoma woimi sio nitwathi kusoma kusovya level lakini bena mundu webau ndabika nundu ene mutha ya mwanya ndatonya kubika twele kumutethia hata nikendo na akiasome kendo cho akitwa musi yukindu chuchu tumubikie hata kwanana na bato osu twithi kusomea bumu ndani kwake tuyasya itukwina tukathi soma katilini sub location na tukathi somea kwangania niki nitwasisi abata wake na nitumwenda katika mradi uno na pia ene mutha ya mwanya na nitwele mubikia kutumubikia hata tumubikia hebu kukisa kwithia kila mundu nwabikiwa o ila tukonya kila mubai katika muradi nibesa kwithia ukwati na hali ya maisha niongeleka kwa kila mundu wa athi ukisa ithia ndu nabikia mundu umwe na nwatia mundu ungi kitumi kingi twele kwithia na kila mundu on board katika muradi ni andu methia na mawoni
na masomo meki bathukani kuni twele kweta mawoni asu na masomo asu bamwe tusome bamwe mundu akiweta no ngi akiweta no tuyete bamwe nikenda twike kindu kimwe. Asante. Kana uge kwaku Pastor Felix, Yes. We mundu ume na itu ise muno muno ume nimethitwa maitilwa na maundu ni maikundi weta we mundu ume na ume alangi mwithe wanamo yo bena bata mwa wa kwikonia maundu ni na muturethekete atata ume nina ngutunga mubeno ndo kulie siseo ela muradi wokie Kitui South Earth Ward netwokie twethwa na forums twambaitwa thamwetwa PRI process na twetwa andu onthe mamiva yonthe aume andu ma youth andu ala mamutha monzu na mama na ithio onthe twekwa twanengwa twasensitizewa yulu wa muradi na twatoba maundu ala muradi ukite kwika nitu twanenga ne opinion citu cia maundu ala nitu tukwenda twikwe na kuma bau ithita ume ingi mala maingi ta kikundi kila nithane na chukete wa Neema Development Group. Neema twithia kikundi cha andu 20 members na twithia aume na tatu nondo ila mala maingi aume me towns me mawiyani omingi ni mo breadwinners katika family ni mo malukile matauni ni mabiasala angi maenda na soko maita mitumba au sinza muthemba so aume ingi me katika fields zingi cia sio mandi na ala botho tutiru na mako ya ndwane alama twana kwitha mebo kilebinda ni tutethekete nondo twina mama ikundine twina andu ala mamotha monzu na maundu ala mende kwiko na andu langi ikundine au naome ni twende kwika so ni tutethekete panene. Asante. Lewa wasia mwe aume atatunisika na be maundu angi mwende na kwika ngine mwitethwa ni NCCK kwikithia kana aume ni mongeleka. Okay. Kikundi twina maundu ma VSLA ila ni Village Loaning and Savings Associations na VSLA ni tu salons bo ukethia thawe na bata wa shilingi 500 bata wa ngilile bata wa ngili 3 tono thiuko so bau uketethesya na kindi kiende kutethesya aume aingi ala mena ciana cima skulu na either mabuya moti maseo kana mayo kwati mayo musala ni matethekete kuselanziane ya kwitha tono thitko saloni bo ukaibia kana ka fees ukaboya kana kwa mabuku ukasubia family so tunaendelea kutetheka. Asante. Purity toke kwaku na mwaka matethekete hata na pengine mwika hata kuikithia kana kila mundu mukana ake ni wona bata wakusubia mawithu luko na ukethi wake wonondu muno maundu mauketha kiu tatwo na hata maume twakwata thi kwinza dance kana level kusubia mawithu luko na twayubanda miti imwe nuko thete kwithia aume ta mombe me banga isiendu akamaitilwe tina ndisi kwenu kana bailio ukana inywe ni mwikasite mbeange. Okay, ni mwe muno ndo akongolia kule kinena yolwa mubai waka tila muradi wokie nitwethiye tuombana na ta sensitizwa na twaetwa bamwe na tatagwa twaimpaiwa yolwa kila nchenda kana kila mubai kuisika katika maundu asu ma kusuya muthanga ta kwenza level ubandi wa miti na bumbe ni banaiki nota kithio cha mundu ume niwe walete kwenza mbenzi lakini yuyu undu tiendete na takikundi ni chakwa ithi ni taendie takwatana ta kanundu aume au wewe atabwa ni pastor au mengi maiko na tiete la munda utwawe utwike ni ngongo wetelete mtumia au mete ilovi kana umete bala bange wandio umandia siana umwe no kenza kwinza chamba ithi ni takwatania takikundi na takikundi ni kile chakwa nitha nitenda kwa kila mundu tukaenzia mundu nethani ta mutau nethani ta maima nundu nitubundigwe bo wanza pits isu nenzia ya kwate kivu mundani nitubunditwe bo wa kwenza silanga tunini miundani kwenza levu o kusangania VSLA isu nitithire tuisangania mundu akawetangi kana drum yuta yuni vinda ya mbua nitu kwatia kivu na matangi kana drum kana tusilanga tutu niki nundu akwithia nitabundiwe yukila kiveti kwacho mundani kana vumusi tena kamulunda kanini kakuta kitchen garden na kitchen garden tutumia kunyithia kivu na muno kivu kila kinini cha ikoni usubite kana upreserve wa mina kutumia kwa ungine na njasa kana mundu muka niwe yumeti na niwithite ayika maundu makuvindwa
mazingira kana environment okwisila kwenzani level tila yutaseani ya ume yungi utabia bubu iveti ni si yumi tena ni sikete maundu ni kwenza mbenzi na level. Asante. Irene ta NCCK tamuya ngame ina cia mamu radio isi ni mausio meba makukonia au menaka monete ndini wa kusubia mawithuluko ndu mwana ukithi wake kindu chambe tonete watu sisia twisubia mawithuluko itheka na miundani ya ome na ilatu asia nitukwenda kila mundu kila mubai withiwe sisia ilatu meter access and control of resources nitu asia nitukwenda uimula usobianya muthanga ila niyo ita conservation agriculture ni we ya kikundini netu asoma twasoma naka twamea nitwenda kwenzanya zaipits kana maima kana mathimenze itungu we sisia mundu muka mundu osuti wake mundu osunu wa mundume ko wena mundu muka no abikie ula munda lakini ndesa kwamwa kila kikui kwa bumundani usu no nenga ula utonyi kisomo no akwata lakini abika musi munda no wanya wa mundume ko aume ala twina mo bawi kundini no mo champions kana ni mo tutethesya kunena na ume ala me kwa misini matete kumana umuhimu wake ndukino kana ni kitwende yake kata kusubya mawithi uluko maitu nikenda ithia no anenga mundu mukola mwanya wethani kwinza mbenzi ndi bailete kana ni kwinza maimende twasoma kana kwinza itungu kuni kindu tonete kitu tethia muno wise kwithia twinete nyangusanisyo nitusomie kino nitwe watu keke miundani lakini miunda ina ina miya wingi kindu kingi twithite tuona katika ikundi situ kana twithukuma na mevayo nzeni benela kubadilisha kiliko ombola chende nundu wasisya twithite mesi nzangule ila umyembao tusange tunenge ono inuke nayo lakini toka ila tumita village and savings and learning association ne twambe tumyambau wikio no bandu ba miele toyombanya sio kesivike bandu alafu twambie kwikata kukobethania twambie kusia ithenya ila mbesa situ ko wisa kwithia otwendeyu andu ni mambe yao kukoba ngili tatu na ukwati wonu wende ya wiki tata wongelekete na tuende pia tuimathuthia mundu asobye kamulunda baumusi kamulunda kamboka mbokeno niwe kwiwa bubumusi na mbokesu yethia imbingi no thikuta na watethia no atano akwata silingi 50 isi ucheteba uchete kikundini wende ya kwikata usaithia ila mbesa siako katika withia wanzuki twika the ilaita wa Kenya top bar beehives ila niyo current ila miato ya wabanze ukisa kwithia mundu muka na walike withia ni wanzuke na mundu ume na wekata na walike withia ni wanzuke tiyo kwa siati nisi tene miato yelila wayulu na no mundu ume otonolisa kuumia na no mundu ume otonolisa kutwenda iwanze ba nze mundu muka tumusomethie indi twana kwata nzuki ilike miato ni indi twana kutea oki wake aviekata aviate oki wake kuba mundu kutiwanza katika muradi kila chonzo tukwika twabika kwa kwenza mbenzi tuisomethia mundu muka mbenzi indi sithima wa na tuimu ati nundu no ya wenda bina mundu mende kwinza mbenzi na kuno winze itungu kanoke cha muthanga ko twika kolanga mawe wasisa katika misi mundu mukethia na uya mwingi ona wasisya mala maingi ona winena na mundu mukano iwa mekwe mundu wakilile saa 11 na kathumwa saa 7 mpaka saa 8 na kisio kengi uyani na mauyano na alama abumusi mateikwete mbesa ndithia kuwa siana mondo twaso ko twenda kolanganya mauyala mebo aka wise kwithia no mali kama ondwa nange makwikata makwete ukwati pia tuimasomethia ila makwika maundu makwa kusubia muthanga matio kubanda sindu tamokwasi besi ndila ubanda kisa kwithia usubia muthanga nwende ku surprise nya ila weeds within wolanga time ya labor bayanya mundani katika water harvesting yele kwithia ya kila mundu na twenda kila mundu ethiwepo na especially pia women ni kumasevia time kana ni kusobia sa ilo kwenda
wasisi athiandu menda kwasa methi umanza kibu kuila watea kibu no wenza kasilanga wakasosia bubumusi no watea na drum ni thie teishirika ni tubukwite silanga wise kwithia kibu ethia kinenda mwi wa thanza tu ni chasonga ngambe ukisa kwithia no walanga masahalo wenda umanza kibu matukwa swangi na we nacho bubumusi matangi ni drum ni nuweko ndungi ukamatumia kwika ukatumia kwiko ndungi kemithio kamunda kaneka nini no wase kanongelange mundono utuike no nike kindu kina nundo yuni na kibuba musi asante pastor Irene ni waweta yulu wa sindu imwe cia kithio na cia imwe na seneta cia tubingie wethe ate yende ya nundu wacio asuma kitheka ni cha mundu ume tisine maundu angi meba makithio utona itha ni maetae thina ila mwenda wete kila mundu bamwe ni kana withie ni mwasuvia mawithuluko na mwaketha kiwu. Okay. Tunaiwe katika kithio kinai cha kamba na mukamba nona ina total control kana mundu ume nona total control ya maundu ondala makuika mundane kwake nundu no mwene kitheka title deed la siku ciandikitwa ume ni bina muno kwithia title deed andikitwa mundu muka title deed la tunai nacio ila mbingi ono monde sio katika moko ne maitu kwa ndwani ni ciandikitwa mundu ume na mundu ume no wena total control ya maundu monde alama ile kuendea katika mundu ucio wake na twinene maundu ano ma inclusivity kana maundu ma kuhusisha mebai yonde maundu ni ano ma maendeleo ma kusubia mawithiro loko maitu aume ni me la sithio cia mwitu wakwa ndaile kwika mwana wakwa ni munini ndaile kwika maundu taya na maundu ni acukithia mundu mukani mubinye muno maundu ni tamaku tabakiwu mundu mukani mubinye muno nono mundu ume ti laisi kuona mundu ume ndeto tabakiwu ti laisi kuona mundu ume ndete ngone ti laisi kuona mundu ume aithambe meyo ti laisi kuona mundu ume akiwa yu maundu acio ndeto na methi na nekithio in fact nekithio nondo ngathi uci ni umundi bethi namo mundu ume akathi kutamangu bethi namo yu kithio cithio icu ni natumie na ombako no mundi ni tumite akamekala tabini na makathukuma maundu maingi ona ala matale kwithia maithukuma kana maile kwithia maithethe wo baumusi so cithio ta ino NCC kila manoki na mambie kutubingwa metho ni kana tukatone kwitikila kusika katika maundu onthe ala maile kwithia mayende ya baumusi especially la ethia mutumia ndewe yani bandu baumusi ni yatikile kuthikwa bamboi ni yatikile mala saingi kuthikwa bengoi ona kuuga ni yatikile ona saingi kuuga ni yatikile saingi koso ngwa yako wakakitho akabwa ni kana wethie mundu mukane ta mon la burden ya maundu ala wika ondo Irene anase kana mundu mukeka maundu maingi musi maundu ala matemu sala lakini mundu la wesa kwika ola munini no wala wena chao na musala so aume nimo methito my control maundu onda ala mabwata mena ukwati wa family so keka ithio nene tutikala tuka aliko kethia tutikala ku embrace idea no na itwene NCCK na ende kupandika ndeni witu kana aume na ibeti na andu mamwika ithio onde we are one society we are one community we are one family nitotona kweka maundu acio ithio onde. Asante. Purity tawe mundu mukandi sidi bekindu wewe cha tiwanza cha kithio twe kiimubinia na inyweta kikundi pengine kwisila kwa NCCK mwikite hata kuikithia kana maundu acu ni mwama betanga na ni mwetha na bina ndini wa maundu la mukwika otondo wewe pastor aweta yo kithio kitia wanetina na nikithito kivinia tamubai wa mbaka lakini nondo twende na usomethwa na umiasu nimethite makiuzishwa kana maitho kwa nthini ya masomo ala tende nyene ngona maundu mende no bandilika o chama we wite Irene aweta mundu ume niwe witha na power na niwe wina power ya control o tamuyundani na nitasomethwa trewa titi tipande kitungu titi nze nzaipit nawe kiveti uma kikundini wendete uthithi wabubu kwete kwizanga kitungu kana nzaipit mundu ume ukuyai umande maundu acio ikako maisa kwikwa mundani wakwa enda umande munda wachao munda waku na bwiti na bei na thina lakini nundu wa masomo ala tende kana kwithia to empowered ona ume ala mateuvika kikundini kiveti ni kithia empowered na chama nundu kitonyo thionena na mutumia withe no kuelewa maundu ano meikwa nundu wa kutethia
family ti kwikwa nundu wa usio wa mundu umwe kwa ukithio ni chende kithelete na nye ninonete au mengi u pastor we ayasya kuma masomo amambia ukesaithia mundu umwe usu ni active ningwana ona saingi no kwikiambiso na ti kula kwiwa ni kunyanyaswa saingi no kuona no waete okiveti chake ngu au mite kwa bambui jono kwa ale chebu no ngisaithia saingi no kuthio usini yani ukwithia masomo ano nimethio batanga kivyo amen sisike kuongelela vau Robert kindu kingi ki na maybe kio kila vandu ni maundu mauti kana decision making ila ukisaithia misini mundu ume niwe utui niwo kuweta kila kikwikika wabika katika utongwe ukithia kethiwa ni munene wa kikundi chairperson ni mundu ume munini no mundu muka kana position ila nene niso sienome akamenengwa members na menengwa muno treasurer nundu mewa nimo maaminikete ko with time nitwende ku change isunundu no mindset ombola twimonethia ya bika maundu mautu misini yele kwithia decision yele kwithia ya mosi the man and the female makeka lanzi makeka utu wa bubu musi nundu yu tuweta sindumwe twasetendi moka kikundini mundu no akoba mbesa ni maileta kwamba kwewa na misi twase atukika maendeleo tuenda kwete makaunyo misini kana ngusanisio ko oila twende kwete kikundi no abika bandu no kobe mbesa mbingi onokeka biasala no ele kwamba ithi kwikalanzi na muse mwete utwimwe koni tu mathuthe isikithia utunu ethia wa kila mundu baunya baumisieni aya bika bandu ba utongoi akamanengwe andu mena mamutha ma mwanya manengo utongoi andu anarika manengo utongoi mundu ukwati wake munini mundu muku kila mundu wanzani wele kubikiwa tuteko sisi ni mundu ume kana ni mundu muka tusise nondo life ya mundu eviana sindu mbingi wa sisia Irene no kwa na Irene nyo ni mundu muka but wena no elo sisia miaka no elo sisia okwati no elo sisia umetangaliko eba aminiada sithio sia kuno twabika katika Christianity religion yake ni wena sindu mbingi wa ile ku consider we deal na kila mundu kwa ya biko utongoini kila mundu no ele kwithianya utongoini ya biko tu kila mundu no ele na twithuthia kamose nya opposition isu ya bika mundu mote akibu muno katika masilanga maito twende tutokite kubukwa masilanga we kumo kwena committee yende kungi kwena committee tukencourage aka mathina makeu maafekti ya mundu muka muno kuliko nyo mundu ume kuni tukwenda kamoke na metete ya mathina makeu masobye mia ya silangosu mia ile kwatiwa wese kwithia silango no watumika etha nuna alikaswa ng'ombe nitukwenda akamakasa tukangithisia ng'ombe kuwa tukaekisia mangoinga likweno wise kwithia kila kibuchu tu ni chatumikanesa kuni tunenga kapio utonyi wako nena na wise kwithia wasya woni wewika asante tu kwa Irene ni wanene ya yolo wa initiative la mwikiteta isu ya kuikithia decision kana kwikotwi akane makonwa ondomwe na utongoi ndise ni initiative siba inge mwikite either at the ward kana ukundu kungi na mukona yaila muno ndini wa gukonia mibai yonde initiative yambe ila ni to deal na adolescent mothers kana etwala makwatete sana menetheo miaka 19 na tunuona ona miradi ya thikundo etwasumeti wetina tiate twika kumathuthia ikai twasia kindu kini chekikie twaile kutambia takumabu kele tukano kena kana na keba umusi labda kayasi oka skulu no undu wa itumiki mbaka na kuthingi tutonda kwikata kuni twende kulikana namo tumane mathina mo ni meva no twasela meva kila mundu ila wetwe kivilani no kila mundu no bikiwa kulingana na nya na thino wake twimana tukekono tutonda kumucha ithiata ni mathina la meva la mukwisila na pia twende kumenya stigma ya nya kwisila kisioni nundu no akwatie kana ibinde no bena kindu kila andu meke ya kilini kusunya kuhusu mundu usu asante pastor we wa ndeni wa community na inywe ni mwambiisie yona natona kwika ukethia ni twaete community yonde bamwe na ni met kila kicha ukonia kila mundu na tukaende ya nambe ndeni wa kusuvia mawithu luko na kuketha kibu okay one ni ile nisisikie maukie ni
ni tunethiwe manethiwe mai thukumana muno na itu na kutubingwa metho na kumana kana like for example ni tunanengwa matangi kuma kanisani na matangi ano ni makanisa na ni ma community. So nzie mwe ya kumanda nzia ya kupikia mibai yonde ni kwete atumea halatu na makanisa na manda uno ni muradi uno wikata undo na monlota kikundine ya kanisani na ilo no kanisani nuno ni etangi no kiba yani kireni CCK etangi no nuku kule ne abata mwao ne ya kitumikita wa imwe ile itatu. Okay, andola me katika community na mundu la either uteki kundine bandu kana either sub location ile itabikiwa ni truthito na more still like for example nondo adi ward nene na ye na sub location ikenda nela in scheme okiemeka mapi nimonie kisio chune kinene mono na mamba kwa piloting ya sub location ina lani kilawa katilini kalibu na mongoni lakini la tuweka PRA na zamila tunasisia community development bado nitu sio kete tuka incorporate kana tukahusisha sub location lingine kana onandwa asu ange bado mate katika muradi wethi sindu hii twende kuvundi wa NCCK ona mone meosiwa nekana wethi pai andumana atiwetina andwala mena mutha monzu twena mo katika committees maundola twende kwa for example ila tunanenga committee ni mana fact ni mana nengwe mete tini mothers ni mana nengwe mete makanisa ni mana nengwe mete masoko ni mana kwate mete so andwazu onde nituende kwako ne undu akumalicha katika the whole program ya kwitikilana kana maundwano maku ubaguzi wa one mundu mukawe yani mundu ume one mundu amoika yewasi yemo nini netwesitimo mundu musio katika society andwazuo ndetu na moikundine na netwetekelanite hivyo ndeba mwekana we are one people to society mwe na hivyo nde netu tunakufaidika all the same kunundu hivyo ndetu manga yeah. Asante Purity Yes. yo tutona kwasia we are waka ni mwao nendo kwatanise na muika ndu ni simu yo namwe thini wa kutumia mautu ikala mebo makuketha kiwu ta vila tuita sometimes ni sikitui ta wa mengeto wakama sako siita wako oima kuweni siita wa ngome na kana kuketha kiwu kwanzie ingi ndisi we are waka na muika ni mwao thini wa kutumia mautu ikaso. Okay. We are waka nendo na kwasia katika ukethi wa kiwu na muika ni kusovya yute na mungeto katika community ni yakwa na aka na muika kana asume to ama youth ni tenda tika ni dite kunya ya wa moko kukua mabia kwa kitangati ni tabe kiwu na kunengane site usune ya wa ume lakini aka nomba kama nengo sheet usaithi abena witikelana kwa aka muno katika ngalikosi ya usubi wa kivu kana ukethi wa kivu ni meyumete ni menzite tusilanga tu nini na ni menzite mitau na ni mawite matangi ma kuketha kivu tevinda ya mpwa kwa u ni kwasekana okela ume matona kwika ndini wa masilanga su mengetwe su ona mwaka na muika ni matona okay no kwasu ona kutuka be musema mwaza sia ola ume matona eka akanomeke muno ithite kwasu lakini tiasia ondo la ume maile to kwika o akamea thuthie no meka asante airi ndi sikana tu ina policy kana mia kana programs ikonetie kwete mivayo ndende ni wa kusubia mawithuluko no kethi wakiu ya bika kusubia mawithuluko measia ya bika maundu ma ethani utukwe kwa mawithuluko akamethiwe mevau ya bika maundu ma utongoi ke thiwani conservation programs twithie akana youth lakini you challenge lo kisa kwithia wivo withia mebo in numbers hivo lakini wabika kula kwiwika alama wasia mo ndivyo na programs isu kana policies isu sivo pena sindu tuko overlook na tutiosisia na kindu kila tutiosisia muno ni tutaweta cha access and control of resources no lot na kubikia
resource yesu kana ukwati yesu kindu chukioto ukwati na nula wamwa kuhusu ukwati yesu weba umusini nitwasia ona National Tree Planting Day na nitukwasia pia mundu abande miti kwake musi na wasisia events isu akanimo methia lakini mabika kuwa misini mundu mukandena ula uamuzi wakwasya ningwenda kubanda miti ya nondo na bamusi kwako mundu umene kuetanya miti bandwa yana ataba na ibandelwa ba uka wasye nona numbe no yakwa miti 10 sawa akwe numba yakwa ikato thiukisonyo miti kona twithuthania katika na tuchendea ku enforce policies ila sivo nitwelo sisia the norms kana kuwa misieni kwiliata sivyo siasiata andu kuku malikani itwata methiwe socialized ata kuku misieni nikenda wise kwithia policies ila sivo nisiethia enforce na pia nitwelo sisia maundu ma decision making katika misi nula utuni wa bubu misieni no mundu mukano wa munenga kisomo umuhimu wa kubanda miti indi miti tono tutaithia indi tutono sobya miti la imete yo mwene lakini no atianya mundume na mundume la wa mutia no mwene nya utwiba ya misini ko kwambe nitwelo nenga kama buso wise kwithia no ma on land in cases kana kundukula akama tutona kwikata kuoni iveka na twinena namo onabo akangi kana amikangi mendo yo thukuma namo no mo witheka wise kwithia ona in future mona nya kindu mekitata mekwatie Asante. Na ndi musiaisia na mwithikisia wa Mutongo FM na Mutongo TV twende na nsia yolo wa kusubya mawithiluko undumana kukethaki wo kilungu kikirete kwaku ni NCCK na ndi seleleka mwendo wa saa 3 Mutongo FM twitha twikwata vilingi wa Mauvo TV twitwa twendeye na ndi kwa radio netu siokethia ni kana twendeye na onenania wito nenda uko kwa kwingi Irene ni matambia ngimeba tutona kosa kwikithia kana nitwakonia kila mundu wonde niwanene ayulu wa akamanengwe mwana wa kuoni theka na maundu angi na niwanene ayulu wa kubetanga sido ile itono mabini ya ndise ni chao kingi wona kitona kwikwa pengine be kisomo twailite kuwete chao kunena ni sia mawithu luko kwa bamwe kana maundu angi mamudembo kindu kila twaile kwika kindu chambe ni mindset change ila itawani musongo maswani ala tuidhana kana kawaida la tuamamiye tuambie kubadilisha nya kiliko indi tuvindisia na otwendeye kubadilisha indi tuvindisia tuendea kuwikata kumanza alternative income sources kana indi tutono kwatanga mbesa kwisilanya nzia ningi tutekwa nanganya mawithi ululuko na tuendeye kusisiu na ukona wendeo kubadilisha mundu mutumia yake besi kana mundu wa mwika wendea kumubadilisha ndo kubindisa nikukwendea kwinanya ubadiliko we kundu wenda ukisa kwithia mebanda miti nundu mena notion ya muthango nundu meanyo miti takutwithia abe kundu yuluki mani ukisa kwithia kwina mabia maikwikata mayubanda miti kuni twele kwanzia obindisa mabiano mebona nitukwenda miti twele kwikanata namo twanzie kumabadilisha oindi mobindisa oindi meka maundu nikenda wise kwithia nitwekata nitwasonga na twisisia misini andwala me misini ni aka na aka kindu kinene kiumabinia ni maweya ala mebu musi ala matendebi kana gender roles maweya ala mokona na ni unpaid mekwiwa ba umusi kwa la ila burden ya mundu mukapu misini nikenda wise kwithia no wa focus on environmental conservation practices nundu yu indi tuetie wasisia 24 hour clock ya mundu muka ethia emukwatano like approximately like 8 hours she's busy akika unpaid care work so tuenda kwamba kwa la burden ya that mundu muka nikenda yu tuende kumwe ati anzia tree nurseries ambia kitchen garden sobya ngalikweno ingi kaunduna nitwekata uya ula wibumisine nuoleka so mindset change mundu amane no ni mutethesi undumuna na undumuna so changing family dynamics pole pole to with time
Asante. Pastor, ndiye seka na ba ukwenu the word. Ni sikila isio sie sio onatwe wakamba ithio nde pesi ithio imo withia kukwito be kithio kena. Pe imwe pengine cia muthembosu athi isi ya kwithia ni mwoka pomwe ta umena ka kusuania yulu wa mawithuluko. Okay, ndona kwasia mala maingi ila twekwe andwane. Okay, nikwithie tu na maundu maingi ma kusia inclusivity kana aume naka kusuvia mawithiululuko. Takwangelekanyo nendo nena yulu wa utabi wa kithangathi pe mundu kwake besilite chanda na chanda kiu kithangathi na kithangathi kiu lotesa ni mutumia muka nde wasia yulu wa kithangathi kiu ona kathi katika forum na kathi tuka yuta bo kithangathi kutaba kithangathi kithuku nundu ila wataba kithangathi withi awagu akibucha chanda kiu nundu water table iko there. So wathi wethia kwangelekanio itha ni mama na ni wathia a sensitizewa mubangone wa kusuvia mawithiululuko takutaba kithangathi na chuchanda kila kisi lapo ni cha mutumia. So kibeti kito nosi ya mume kutakithangathi kibeti kito nosi ya mume kubalucha muti wa mwange ula withito bo miaka 50 mwa ula withito bo miaka yana kibeti kina wasi wosi ya mume kubalucha muti osu. So maundu ni matumite mawithiululuko na kau twina ikundi na kula kukomana ona twakomana withia bado andu ni matabua kana kutapana metini kuthuku kutapa kithangathi ni kuthuku kutapa makani kuthuku lakini ile ko ino situ sina mathina. Nundu umuthi no nenga mundu muti akabande na ekana na woyuma na muthino la metina nenga na wanaibo akanengo miti 3 5 na nundu kiliko chake ni kinamba kucha ethi kuyande muti ucio no yume akonza compound. So bandu bakubanda na isuvia kana ithia ibanda nundu muti ucio no NCCK ile ko ni tutambete kwaliuka ni tuona bado no mbake liko nundu twekondo nundu imaimala tunenza maimazu ni ma NCCK maimazu yanzeta ma NCCK benziro wenzie mundane kwako na planting basin zino wenzie kwako mundane lakini watu wako mention wazia maimama jao ma NCCK metino ya NCCK you ndo miosata yaku mwene tekutethia na titokuwa na bata wayo nita we muya utumikite wa kulazimithia kwikondo nundu from the word go we do na willing na nunenda na nundu ikie kwa waku na nebiso na NCCK mafis out na kundu ucio nukwekata nukweka. So maundani masiye ne makwenda usia munundu wazisia miaka ina bwitina tunethiwa na mashirika maingi mayuko na maundu ma climate smart maundu ma kuka kamingeto kwenye masilanga lakini masilanga zu project zu amino beta kana NGOs yuma withi aba yenzi engeyu ka andu kusiokia maundu ala mo matene nundu ilikosio bado sinamba kwithia sie ainamba kuma na la utene wa kulea ku process kana kuoni miradi. So maundu nano monde mebo keka netu tona nekule andu ala ma kwa kwitu na matu education na matu ene twetekele kana maundu ala NCCK ukikwika ndwani tima NCCK ni maito na mokete kutotethia ithi mwene ta. Asante. Purity kwiko no gutwika kani makuoneka tima kwiwika jizika nako ya athi kuilie u na nata we mundu muka onabu kwake utona uthethe cia kubindwa maswani asu muweta ukethio netha musee wendwa na kwetiu ni wa mwete lainene na inyo ndene mwatetheanisia. Okay, kwiko ndu kingi kwitha kuiliu ona kumisini tumete kwisaithia wasia wa mundu muka kana masia bayase gwene mundu muka kana nimo ene kusema lakini nikulia kuwa misini na ikundini au membene no tama kwenda forum yo metwe obandu mambe kunengwa empowerment onota namba kwiko yo sindu imwe na sio mundu muka utona kutwa kumusini na sindu sikadiuka ko okwisila kani ala methito me empowered nituma kulia mathima nene na atumia monesa na ti ula wasia wa nundu ni umalile ukasioka bu uthiwa taiwe wisi
na kana maundu ala wendie kwa mpai wato kwenda umete direct na to kwenda kosa injukumu yonthe ko bena mundu muka kwiwa wane wo mundu muka na ethe yangi ngo na timu twe ko maundu ala tu somethia kana tukwitha empowered timu twa kwa misini ina design undu mutumia waku wa mwelesia kana tiwe tiko nundu wa unau lakini tiko kila wase niko niwe museo tathina nsesu ya upole nundu kwa misini ochama tu vundiwa ni tu vundiwa wa GPP na wina GPP kwa musi payo ndu uthi nambe na nundu nitithiyete empowered ivye wa mundu muka ombithukise na umbene na etha ni withia utesi relation kana kurelate na your husband nundu no witho yika undu museo na be undu no wika uketha ita uwika nai ko ni mukulia kwa ndaya o titethewa ase maitu kwetwa na kuelesyo maundu aya ithi ni ma champion nundu ni thi tusomete titi matwai kumisini etu nene namo anini sini moti kwitikila tendesi maundu ala mailete kwitha mathikwa katika mradi uno. Asante nundu ngingo ni wewe ndo wa mutwe. Asante ngingo na mutwe windu Irene nendo kwatanisia kisomo pamwe na technology kana mautwe ikala mekuo tina muika muno mekwasya nyene musomu byambo yukwatangana na muthanga ndibanda miti byambo yukwati oziwe kuseubya mingeto ndisi nara tutona kwiko kethia ni twatumia kisomo na technology la siekuo kwete amuika aume na kaonde thini wa ukwata mbau undu wa usovya mawithuluko. Kindu cha mbere twele kuelewa kana ila twende kusuvia mawithuluko bena maundu tukwika mekwete mbesa tuyambia na kubanda miti wibanda miti nubanda miti ya kibathukanio no ukwambia nasari yaku na nasari isu miti isu yabika bandu no mitana no kwikata na no kwata mbesa na wende kubanda mboka kubanda miti isu no wambie nya project yaku ya kwikata ya kubanda mboka obaunya obawute mboka isu ni okwisa kuta na no kwikata no kwete nya no wende kwatanya ukwati wa umisini kana ukwati waku we mwene ta mwanarika na pia katika kwaka mingeto ni no hard job lakini alamena vinyosu ni maile kumila na kwikata na kuthuku moyosu na katika technology ila iko kwina practice ya climate smart agriculture ila youth matter na kwithia a part of na ni ongoing everywhere so wana youth no maybe a part of kusomethia andu kisioni kana maybe nimo the wenye wanafanya the practice. Yeah. Pengine pastor kisomo nuona kina bata ndini wa kusubia mawithuluko na ukethi wake naenda kwasia kana au omayuno na betie tunaenda workshop na kitui twende ku develop booklet ya kutumika katika primary schools tule tunashokuya sub location hizi ndizo sina ni kana kwithwa na to introduce 4K clubs notono mana kutono likana kana miaka ine witina ila Moi wa president kwa na 4K clubs maskulu na 4K clubs hizo ni siatethia sisiana from the very early age kumana kana kusubia mawithuluko kwibata na ibindesu kwena thino la tunagwa mondi wa meti na mawithuluko na ibindela yokie mubo wa agriculture wamba kubetangwa school sia primary na undu ni 4K clubs sia thala networkie tunaithia thina munene muno nundu generation leo kiekuyana ni generation itesi na matabu ndo from miaka nayo minini pata wa kwithwa na mawithuluko maseo kubanda na kubanda miti na kumesubia na toka siana situ twa ibunde sia maondo ma white collar jobs maweyano ma mobisi na ni real umunde kwa na mundu ende university kuthi kweka agriculture ingi maikwenda maondo asume me relate na kukwatanga na mothanga na kubandiwa miti na kitumine juu aingi ni jobless na mendwane na somu meno mani mwingi lakini mende kwa around maenda mawea lakini wasisia field ya agriculture ina market muno na ndungwa sia kana technology undu yende kuka na undu mani wende kwa advance tuitikile maundu ma agriculture na nigukule thane batoneka na nisi pe anu mambethi kwesi ya nangi mambedo
mausika na policy ya maundu ma kisomo ningulia ke ka serikali ni tunga agriculture ta subject mandatory school undu tusoma Kiswahili lazima, Kisungu lazima, Hesabu lazima, keka agriculture ni introduce wate somo ya lazima katika primary schools ni kana wethi siana nisiabundiwa kuma meya nini kusovya miti nundu kana kukabundiwa kuma ki class 2 grade 2 grade 3 grade 4 pato wa miti kakona muti wipete mwamosie na kakaiwa thina muno na akeiwa ayenda kubanda miti ile a replace muti ucio watema so undu technology ende kwa advance keka ni twitikela tutungie mawitho loko maitu no matwa mailie tutungie ndwa situ nusi atwa silie yima situ nusi atwa silie mianda yitundu atwa ilie tutumeto manyola twina wo monde through undoku introduce katika maskulu maitu. Asante. Purity pekendo pastor wetia sekana pia ndo amwe mwete wa meteni NCCK kana mashirika angi mundu ayuka yosa na ithi kule choyoma disinyota kikundi mwika hata kuikithia ni mwathudhania na kila mundu aendete na laini umwe munenete kindu kimwe na mwikondo umwe nundu ni se byandu amwe momenda tio kikundini lakini toilatitio meti na twenda umana kana byo kindu kingi bakando mwika hata kuikithia kana mwendete imwe nyonde. Okay, kindu kila tika nyeta ni community resource person nitithite tika follow-ups kula kwiyaini kana community members nitithite tinza maima tathano yutu nakweta kwinza maima makubanda miti na makubanda mimea lengi kwa hiyo neti natanengwa miti nitika follow-ups na andu aingi ningona mosete positive ukwitha ndo tindo mathuthitie meona vision yulwa miti notanengwa nye ninena muno ta kikundini chakwa nini thana nasari na nina risite nasari isu iba sana ose na nina utaki iwo na mang'onyo na oyu nina miti ovangili tana tasi katika my nursery na members yako na tena nengwa miti isu nitina endithite ithiti bandite miti kuma katika nursery kwa hiyo andu nimende na kukupa na kumana useo wa miti no ni chao ona mamwene ngigwa mayumia ukuse makasia kyuti cho manesi nundu NCCK yathika ni makulanisie muno ende yu yatwetete chao niki nundu akala kasumba kana ba thetina katulu kana Caritas no kai kama nenga mbesa menza mitao ila mbabo na mitao mayenza lakini mundu asembe athi akose kila wathitwe na at the end of the project matiwa matena kinu lakini no nasi thini ngona pena waluku munene kwao ona community ndina thina maitethiwa ni community resource person maika follow-ups ningona kila kindu chonthe ma-implement. Asante. Irene ta NCCK nene mwika hata kuikithia kana ni mwati yana ni muona kwa kweli sinu ila mwanenga neni siatethia community. Kindu kila twikaacha mbe ni follow-ups timu yitu nene na to in touch na our community members so kethiwani to see a certain sub location tunenganie namba na ya miti ni twisi kila muimi akwata kemithani miti mbao ni twisi muimi usu umetangaliko iba kethiwani mwalimu wake kundi ta Purity na vikabu ningomwe ya Purity kikundi kila chaku tunanenganie miti manele na ningwenda kwisila sisi ya progress ili hata na before tunanenganite twamba kuhakikisha maimasu mome sawa nundu ni ethani twasoma ndi toile kwinza ima na omono yalika omono survival rate ya mote yambatianga nitukwatia twambo sisi yo miti ni ikiata ni imesu ni inziwe na inzito hata na alimwasu twina moma ikundi nimeta report after follow up metwete report nitu twithi kuku isione kana misini twisisia tuyasa twenda unenga ne mitiano nduna maima menzito hata maili hata nikienda yu twimanenga miti mamina kuthi kubanda oyumbwa nine tunenga nie miti so January nitukithia tukikanya follow up tumane ila yende yana hata ile na kuye yana hata na tukisa kuithia nitunena na andumao twetumane miti no survival rate yayo yendi enzeniki nwithia nundu wa mbua nwithia endi ya muthanga nikenda wise kwithia nitwekata nitwathukuma pamwe ono above all twendea kwika project yesu as a church organization twithukuma na mapasta twina faith messaging booklet the booklet ni somo otumia kutabania nya uboe kanisani no uno humite nya bibiliani ethani tukwasa nitukwenda uyana ni wa mundu ume na mundu muka katika kesio
twisoma Biblia tumia umanyusi kuma Bibiliani kuona tukika maondo asimonze ibuku yitu ila yoto guide ni Biblia katika maondo ala tukika twithi sioni ni twende kumatabia andu ni maile kwikala nzima nena ni abamwe utongoini wa kila mundu twitongo isa ni Biblia is a church organization na we work close to our pastors so alanimo our guidance motoni endi twele kwika na pia kutabanie kanisani. Asante niyo kwa kuingi nini si mwaina kitumi kinene ta NCCK kuweta maundu mame vaindi ni wa conserve environment na kuketha kiwu ndisi mwaina woni mwao na ndini wa miaka 5 yukite kane 10 ndisi muona muketha mubiki ite chao woni wambe we ku reduce kana kola masala andu matumea katika kukuna mauya mo ala matende bibi mesini andu meithia ni maketha kibuni kenda molange mauya ala mebu musini vinyosu kana masasu matwe katika kumanza mbesa ni kenda isiku hivi hali ya maisha ni yekata niongeleka na katika huyu no progress work in progress na miaka 5 yukite twenda isiku hivi katika maskulu na makanisa kwina matangi kwisila ikundi nino akanoma kwatenya matangi matona kwikata kuketha kiwu wise kwithia no twakwata pia mbesa sitonona kuthengesia muradi ingi ya mingeto masilanga kana kwinza ndobo ibauba kube to reduce time ile kutumika nya mundu kuthi kwikata kumanza kiwu a focus on other things and na focusing more so itakuwa biashara na we mulot we kwikata uso ya mithanga wise kwithia ukwati woni wongeleka pastor anoke kwaku ndisi wasia muyara tukikundine na ndisi ndini wa miaka 5 yukite kane 10 nuona muyongeleka na ingi aume ni makothete okia bandu we pastor ewa ai kikundi ju kikwetwa ni NCCK ibe ma pastor ndivo ndisi ke umwikata kwikide kana aume ni moka jwe peo ndo maana munula twailomana pastor ni mundu na apart from kwethe aye pastor no mundu na maundu ala mundu ngotona ika mundani pastor ekweka na twe ikundi nene kana tumasike wethe yunga nyando kabau in fact monga ikundi ne we give them a lot of freedom na nemo tumanenga kwanza the upper hand ya kwethukiwa kikundini na pala numete ndwane itawa ndaoni mwanya village ndwane kwito pai mundu nekalana aketa ne pastor nekalana aketa ne mutui nondo wongelo pastor then wa relationship ya kunando ano makokea no kethio nondo la munini nondo ondu meja wale kwekwa ando makethia makenda kwe distance na kunondo awewe pastor nondo kuona nekalana mota tatui makoa na tweka maundu monde tatui bila tunenza za pits tunenza suo twenza kwa ono unetwethi kwa olongi ukatwethi kwa olongi na nye mwe ninyi nenda kwenza my wife ndali kwenza mother no nikana withie nina encourage au mealangi twenamo katika ndwa withie ni matona kutujoin kikundi kila kingi kio next nichoki kwanza kinichoki na ume aingi kina ume aingi na onde nimo manenza za pits so I am seeing a future pala aume nundu no twende kumabikiana nimende kuona maundu ala mende kwikana wizi mundu umenda lika kindu ni kindu utambeto sisi andina kama na akona mundu kiendete mundu umende mundu ni mundu la wamba sisi ondu very keenly akambo sisi muka kasisi siana sia kala mundu ni uzimo maende tata una kanisa ni mundu umendo kao weza kuona mundu umeoka kanisa mundu mezuno zeze mukamu zeze yake betikicha kwa nicha aliyokete siani no sia kwa nicha aliyokete na yuo wana kibetikicha kwa cha aliyokile wona ne bandu na wangu ikwalio sana kuja yuko nondo netende kwempower netwende kuget empowered in NCCK na maundu ala NCCK mende kwika ndwani ni manene muno ndinaona balazonge onao kwa ni aume tabalaza wa NCCK ninavyo balazo mbingi sia balaza wa chief balazila sio kondwani lakini baye balaza wo kawane aume tawa NCCK nondo maundu la manene wabo mayo baguzi ne mamundu muka asante mundu ume
mundu monzu mundu wa muika, we are all included. So ninguona cheni mbe niwa masama itu wendo dhala nenda kwa ku Purity okwo kube bio ila tune ni amaundu mama withuko ba Kenya be mundu muko matuta momweta Wangari Maathai tisindi ni wa miaka 5 ikumi yokite kana nititha na Wangari Maathai yangi thini wa the world na isio ningi sio kamba witu kauni nguketikila katika miaka yokite 5 tukiatha na Wangari Maathai aingi pena ukuzi wonekete na metha Haya, asante. Irene, ndi sina hata tutona kwika twete mwithukisia kano mebea serikali ngwatanio cia kiene kana NGOs kano ngwatanio ingi cia makanisa ta NCCK nata matona utethecia thini wa kwikithia kila mundu ni wakonwa kusubia mawithuluko. Undu wambe matona kwika nikenda wisikithia kila mundu ni wetwe katika kusubia mawithuluko. Kindu chambe ni kwete mivai yonze katika utu ila masia ni makwikala nzima nene upo wa mawithi ululuko ni mailite kwithia kila mundu wasia wake niwe wika woni wake niwe kata niwe wika na wena mundu wa mwetu weta ukisa kwithia we kumwa matetikileka oila twathi kundu kwito tofauti kindu chambe na tuenda kwete mivai yonze ni tuele kwika kindu kito agenda assessment kana needs assessment yo mivai ya kukuyendata andu makumendata wana youth mendata nikenda wise kwithia otuchete policy kana kindu tukenda kwika cha kusubia mawithi ululuko kila mundu wonse nwekata nwabikiwa ndukwete kindu wise kwithia chabikia mabata mao muvai muna kana kindu chuete kinabikia mabata ma kila mundu ethani kusubia mawithi uluko ni watu na muradi wa asiana ula tu thukumana mo maskulu to mindset change pole pole mundu ebikaba yawise kwithia ene ne bano no womie na choba nonze yu muradi ukika wise kwithia no abikia abato wa kila mundu mambe kwika needs assessment no umana policy ngalikweno national government yasa tupande miti we conserve the environment but kila makwasya kuno tukite kwika no kikike nethia no kikike twailite kwikata kukila bandu nibele kwika needs assessment mathinala meku meliata mendata no atwetia miti twinalea miti 5,000 nuna tunenga kibu kukila kibo twele kwa address root causes cia thinosu kemithani environment twina thina wiva athi twina thina wa kiwu tunenge kiwu kethia mashirika ni mokite twetie kiwu no amino twetia kiwu now we go to the next step ya twe miti aya twambie we myula musio usobya muthanga wiliata twasya ni level tuoniende level sithima wa wasisi andu mahathi mathima level nambao ukethia level ni straight sio kwata kiwu lakini twakatwa asise twakulia muthima level atamase pe mundu tuthimia nambao Tenda yi straight. Yenda yi straight. Kana to ye mawithie. Nito ene mulawindi wendete. Lakini that is not the case. When ende level yele kwikata kwenzwa nikana ikwate kiwu. Nikende kana ikwate muthanga. Kutu sisi mathina ma bandu twendete kwika maundu asuma kusubia mawithi ululuko. Pia twende kuthi kutea kiwu. Nitwele mana andu anu mena mathina meba katuka kutenya kiwu. Andu mena nyumba sina mabati matona kwikia gutters. Lakini maino kwati matona kuwanya matangi. Tutona kumekata. Tende NCCK tumekite ikundini. Mwe save na mwe koba mwe save mbesa siena with time no uwenya itangi bumusi no usobe kasilanga na weka manzenya withangu kakekata kakokwate akiwo kotu sisi mathina baya ground you mail yata nikenda wise kwithia ne to implement nya mondo ala tukenda kwika okisioni Asante. Masama itu emathalani ndandeto ciaku cia muthia Purity niwe ngwambia naku utona thuthia ata mwithukisia na musiaisia yulwa kusuvia mawithuluko na kuketha kiu kwa nusu ndateka ndona thuthia mwithukisia na musiaisia ulombene kuwa katika community ndona kumathuthia kila tu usomethwa ni NCCK kana community resource person tukikwate na tukika ni kana mawithuluko maitu methie mena chenye vinda yokite asante Pastor. Na kwa nenda kwa sendo cia muthia mwithukisio lombene no lonzia icie maundu ala NCCK mokie kutwika ni maitu tuoni muradi unota wito twikone maundu ala NCCK ukikite kwikata mo na ni maitu na mokito tutethia na ni kuondwa kitumicho tutethia na kwa ile mawithio loko maitu
kwa ile misitu na asante. Asante. Irene, ni hata musiaisia kana mwithukisia utono manambe yange yulu wa NCCK miradi la mwika na ndeto cia kusia muthia. Katika NCCK tuna social media platform ila tuna Facebook ila ni National Council of Churches of Kenya, tuna Twitter ila ni currently itawa X at Kenya NCCK, na katika Earth Ward platform ito itawa NCCK Lower Eastern Region, na kana X kana TikTok twitawa NCCK Nature Positive. Kwisila kukunuma na mondo ala tukwika kile tukutwika ata tuingaliko iba na ubadilishi ula tuende. Kindu cha mwisho tuyasia ni tukethe ni kiwu tumanze ninzia sia kuketha kiwu wise kwithia twina kiwu misini na andu makema we miula usubia muthanga usubia kiwu na twibanda miti na twisubia mitila imete yo mwene. Asante. Na ili mwithukisani mubea kwa Irene Ngute kuma NCCK, Pastor Felix Wambua kuma Earth Ward, ondumwe na Purity Mwema kuma Earth ulani CHP. Ndu akwitha ni mwamanithia wene nthi kila mundu ni wamana kana ni wia wa kila mundu ithio nthe tukwatane na tuibindwa maswanio maitu na tuyailia mawithiluko na tuiketha kiwu na manona kwa ina ilite kwa mukakuite ndatethesia kutea kiwu. Asante. Na ndiye musiaisia na mwithikisia bwibo tuvika muthia wa kilunkitu kiokoni cha umuthi, na indi ni kwata ni wakwata uthithio ula wa iliteli kandi ni wa social media isu atabwane kana manembe yange yulu wa NCCK nyanito wa Robert Mutuku ni kuendea kutinda nesa.